Arimo bahisidi borete thirikari baria kuringana kithomo kiao bakiongela guti arimo bakiwango kinende bandikite ngwe kuma mwaka yongirele 17 na atengwe nithirite nende bainyelekia bagitariria mathina yo mwanya nende bogute mwarimu mukinyana kuritana nkurukiana 80 na kuringana na watho mwarimu abatire kwithira kiritana ana 25 kuruki barombete thirikari akaunti ya mbere mubango yokunenkira na iro machukuru kenda kurigeria batakainyelige nimparere kona kakaiteneka baba ni atongeria barimo baisindi kumaja kaunti ya Meru na bakiaria ni batariritie mathina jao kiambere bakiuga mishara yao no keng'anene kira arimu bonthe ite kumakania kiwango kia mwarimu kiri kithomo kiawe uketha wina degree uketha wina diploma ka certificate buri wa the same salary flat rate twithirwe twina this ranking kwithirwe twina mutofauti jora twiji TSC arimu ibakaraga pena mbese imbega na ibagwiragwa mono na iro kinya tukomba kugia motivation ya gwitango gibwega ito gwitango ira kinto tena motivation ya never been motivated kiaibire ni baugite kuma mwaka jwa ngiri jiri 17 bute arimu babero bandikwa na kwa wirasi na bimono kwithira mwarimu mwakiritana gatwana nkurukia 80 ukaile kuma 2017 arimu pataomba kuandikwa arimu ipokulugira a lot of challenge rira ukaile mwarimu in a class akaithira akiandu aritoa over 80 in the same class na ito ku expect kwithia kuna quality education koguo tuombika kwithia kuna quality education kethira mwarimu huu akaomba atomba kundeliver boya ito kuromba recommended policy rereo mwarimu umwe abati kwa andu aritwa 25 nkuruki bakiongera ni baugite kiri thirikari nthiru ya ngavana Kiraitu Murungi ni baei mawira ne kathumba no windi kinya guti bumwe bwakinyanira na ndi bakiromba ngavana wa thai Kawira Mwangaza kubategera na ritho ria mwanya kenda kinya babagachukiria kimuturire tukaigwa pending bill ikweja arimu baisindi ibagweti kuturira muno nyanga bana wetu mama tugwiritwe kethera kuyo arimu baisindi baige pending bill tuenda muno tubatukuigu kwithwa turi amonge pending bill iji no tunikoroketwe county assembly ni koroketie mbati gatugwa maratasi ne gatugwa kanyuene tutakinyirwa kinyiga pinati no kariko twe arimu baisindi twaremire gukiria ntura tutumba kona kembesa cia kwa mtu atuterango gina aranturene tutumba kugura ng'ombe tumba gwikana aranturene yumeria riu batu turomba tukiuga ngavana ni mama nategere masira ijetu na thai mirige mingi rumiri ni kinyamara gia mpara ni barombete kinyana guchura ntere bya kuria muno karia karaba kundagwa mbere kenda ritwa batiga gutiraga maskuru ageto shughulikire nyatwe ashughulikire ana kenda tomba gwitango genonto nyongo mare athatu na musiari na mwana na muritani na twinde no mwanka tudire twe comfortable ategerana kwatha kubu inkuruki environment absenteeism wika igetandi ikitaria twina ro thaa ici rina mpara muno ana baba ingi batikweja skuru tukwitha twina a lot of absenteeism nonto bwa mpara kwou twirigirite riria akambiria kuthiria kuthingatira manifesto ewe feeding program ikethira priority na ana betu bagatiga kutira skuru nkiripotera nteto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare.